Kompanija Corteva, osim dobro poznatih hibrida Pionir semena, u svojoj bogatoj ponudi poljoprivrednim proizvođačima i saradnicima nudi mnoge druge hibride jednako dobro kvaliteta i to po pristupačnim cenama. Kompanija Corteva svojim kupcima nudi povoljnije cene pojedinih hibrida, a koji su se pokazali kao pouzdani za poljoprivrednike, pre svega one koji imaju njive južno od Save i Dunava. Ono što je važno da se pomene za sve naše klijente, potencijalne kupce, saradnike, kooperante, je da osim standardno poznatih hibrida kompanije Corteva, koji su dobro poznati, standardni P0 412 iz FAO grupe 500, P0 704 iz iste FAO grupe, P1021, također jedan vrlo interesantan hibrid koji može da se koristi i za skidanje u zrnu i za nešto raniju silažu i za berbu u klipu, a pripada jeftinijoj cenovnoj grupi jer je kompanija Corteva zajedno sa ovim hibridom i hibridom P0865 koji je FAO 600 grupa spustila nešto cenu da bi ti hibridi bili pristupačni, prihvatljivi, prvenstveno proizvođačima južno od Save i Dunava. Da bi, pogotovo što su to kvalitetni hibridi i u odnosu na konkurenciju daju zadovoljavajuće rezultate, a da se malo približe, eto, zbog cena, ništa nisu lošiji od ovih iz viših cenovnih grupa, ali je to urađeno, eto, da se približi proizvođačima, kažem, prvenstveno u našim krajevima. Posle toga, znači, P0725 je hibrid koji je isto standardno interesantan i poznat na ovim terenima i za silažu i za berbu u klipu. 1535 također iz FAO grupe 700, pominjem te stare hibride koji su poznati, 0943 koji isto iz FAO grupe 600, a osim njih ove godine, da ne zaboravim, naravno, naš najprodavaniji, najpoznatiji hibrid P9911 koji je standardno prisutan na ovim terenima, koji baš u ovom kraju, u okolini Lazarevca, Liga, Mionice, Barajeva, Aranđelovca, ljudi vrlo dobro znaju i on je već iz magacina Pionira nestao već 15. marta. Ima ga još malo u trgovinskim radnjama na našem terenu. On je, znači, jedan od najboljih naših hibrida, ali je prvenstveno, znači, završaj. Ono što je još interesantno za ovu godinu, to su novi hibridi iz FAO grupe 300, hibrid P9300, koji je isto poznat već za nekoliko godina na ovim terenima, daje dobre rezultate, čak i na prošloj godini koja je bila izuzetno sušna, dao je solidne rezultate. Onda P9757, to je jedan novi hibrid koji je na terenu zamenio onaj dobro poznati PE01 koji je izbačen iz proizvodnje, tako da je on, ta FAO grupa 360 koja ista kao taj dobro poznati ljudima E01, tako da ko se seća tih prinosa, ovo je rešenje umesto tog hibrida koji više nije u prometu. Onda P9889, prošle godine isto dao odlične rezultate, to je noviji hibrid zadnjih nekoliko godina, prvenstveno za vršaj, ali znači ovde oko Kolubare i oko reke Lig je davao izuzetne prinose na prošloj godini, ako je 6,5-7 tona na prošloj godini izuzetno sušnoj i nepovoljnoj, onda svi proizvođači znaju o čemu pričam. Također P0217, nešto kasniji hibrid, namenjen prvenstveno za skidanje u zrnu, isto dobre rezultate, izuzetno dobre rezultate na prošloj godini koja je bila jako sušna. Ova dva hibrida su iz Aqua Max grupe, znači to su hibridi koji odlično koriste to malo vlage što ima u zemljištu, znači, a u žetvi vrlo brzo otpuštaju vlagu, tako da načelno oni mogu da se beru i u klipu, ali moraju znatno ranije jer vrlo brzo otpuštaju vlagu, tako da ako se zakasni sa berbom u klipu, onda gubi se na zrnu, krune se i onda to bude problem. Znači, ono što bih
iz FAO grupe 600 hibrid P0900, jedan novi hibrid koji se pojavio pre 2-3 godine. On je prvenstveno za berač, krupne klipove, i već ga seju ljudi dosta oko Kačera, oko reke Ljiga, dosta je poznat. U stvari počinje polako da se širi zato što su njegove karakteristike izuzetno krupan klip i pogodnost za branje u klipu. Od novih hibrida koji tek treba da ulaze u proizvodnju, ima ih već u prodaju i koji treba u prodaj i koji tek treba da naprave neku svoju priču, je hibrid P0200. To je hibrid iz FAO grupe 460 koji daje izuzetne prinose i vrlo je prilagodljiv na sve uslove gajenja. Tako da prvenstveno znači za berbu u zrnu, nešto malo kasnije od dobro poznatog P9911, a on je jedan od hibrida koji svakako sa tom novom genetikom imaju perspektivu na našim terenima. Iz kasnijih FAO grupa novi hibrid 1 P0710. To je hibrid iz FAO grupe 560. On je namenjen da zameni naš dobro poznati malo prepomenuti hibrid P0412. Tako da je nešto prinosnije od njega i 2-3 dana kasnije stiže od njega, tako da je jedan univerzalac koji može da se koristi i za silažu, i za berbu u klipu i za skidanje u zrnu. Ima ga znači već u prodaji, on je u ogledima se pojavio tek prošle godine i već je dao neke rezultate koje znači preporučuju za širenje. U kasnijim FAO grupama od 620, znači FAO 620 je P1096, to je jedan novi hibrid koji se takođe pojavio od prošle godine sa novom genetikom izuzetnog prinosa i ja mislim da je to trenutno jedan od najprinosnijih hibrida u toj FAO grupi 600. Znači isto tako pogodan i za berač i za silažu. Da ne zaboravim, naš već dobro poznati hibrid od prošle godine 1332, to je FAO grupa 700. On je namenjen praktično da zameni hibrid 1535, koji je jako poznat našim proizvođačima i kad on je baš izuzetno poznat i pogotovo u tim među stočarima koji prvenstveno gaje za silažu, jer silaža je nezamenljiva u našoj govedarskoj proizvodnji, tako da mnogo ljudi je sejalo hibrid 1535, tako da za svaku preporuku je ovaj naš novi hibrid 1332 koji daje isto tako dobre rezultate, čak i nešto bolje od P1535. To su svi hibridi, pomenuo sam, mislim, baš ono sve što je najznačajnije, tako da postoji širok izbor. Znači, treba reći da mi smo otvoreni za komunikaciju sa našim proizvođačima. Moj telefon, dosta me ljudi zna, ali oni koji ne znaju, slobodno otvoren sam za razgovor od 24 sata, baš ako baš treba, ako je baš nešto hitno, naravno. Spavam malo od 12 do 6 ujutru, znači od 6 ujutru mogu da zovu do ponoći. Diplomirani inženjer poljoprivrede i stručni saradnik kompanije Corteva Dragan Jovanović objasnio i od kolike je važnosti odabrati pravi hibrid koji je odgovarajući za određeno podneblje. Treba izabrati pravi hibrid za prave uslove. Nije svaka njiva ista, nije svaka mikroklima ista, znači ako bilo kakvu nejasnoću imaju, treba da me okrenu i da napravimo najbolji izbor, jer jako je nedoumica bilo kod ljudi koji su imali kontakt sa pionirovim hibridima pre 5, 6, ne znam, i više godina, gde su neka negativna iskustva došla upravo iz toga što su uzimali pionirove hibride koji su za skidanje u zrnu rane vegetacije, za berbu u klipu i slično. Tako da
širok je dijapazon hibrida i postoji znači širok izbor, ali treba napraviti pravi izbor za svaku mikrolokaciju. Nekoliko godina unazad kompanija Corteva napravila je značajan iskorak kada je proizvodnja pesticida u pitanju. Radi se o herbicidima za strna žita i kukuruz koji su se izuzetno pokazali u kolubarskom području. Kompanija Corteva ima rešenje za mnoge probleme, za mnoge korove u strnim žitima i u kukuruzu. Ovde bih posebno pomenuo, znači, preparat herbicid Palas, koji je jedini na terenu kod nas ovde koji može da reši pitanje divlje zobi u pšenici. To je, znači, jedan herbicid koji je praktično najbolje rešenje za divlju zobu u pšenici, a ima širok spektar delovanja i na druge korove. Osim Palasa koji je interesantan za strna žita, takođe preparat Mustang Forte, koji je interesantan za za uništavanje širokolisnih korova u strnim žitima i u kukuruzu. Jako dobar preparat, znači, i već jako poznat na našem terenu, a ono što je ove godine novo, to je preparat Principal Flex. Principal Flex je preparat koji u kukuruzu rešava mnoge jednogodišnje uskolisne i jednogodišnje širokolisne korove. A osim toga, posebno treba naglasiti da rešava i divlji sirak, znači višegodišnji divlji sirak iz rizoma, i može da se koristi u kukuruzu do 9. lista, što je jako bitna stvar. Svi postojeći preparati na terenu mogu da se koriste do eventualno 7. 8. lista, a Principal Flex može da deluje, pošto sirak i kasnije kreće, može da deluje sve do 9. lista, do 9. razvijenog lista kukuruza. To su ti neki preparati, treba pomenuti i Lancelot i ostale i druge, ali evo ja sam izdvojio ova 3 koja su posebno interesantna za naš teren i pretpostavljam da će imati primjenu ove godine i zbog pojave sirka i zbog pojave divlje zobi u pšenici i ta sirka u kukuruzu. Još jedan preparat koji je jako bitan u situaciji koja je sad kod nas sa đubrivima, to je preparat koji se zove N-Lock. To je novi preparat koji je tek od prošle godine prisutan na našem tržištu, to je preparat kompanije Corteva. I njegova primjena, suština njegove primjene je dakle da on odlaže razlaganje amonijačnog oblika azota u nitratni, koji je pristupačniji biljkama nego amonijačni. Znači, ako se koristi urea, ako se koristi MPK đubrivo, mešana đubriva, ako se koristi stajnjak ili osoka, što je kod naših stočara jako rasprostranjeno i bitno, jako je važno da taj amonijačni oblik azota se što duže razloži, jer biljka kukuruza ne može da usvoji u prvim fazama razvoja velike količine nitratnog azota, a ovaj preparat upravo to radi u zemljištu, utiče na bakterije nitrifikatore, odlaže proces razlaganja amonijačnog azota u nitratni do one faze kada kukuruz ima dovoljno razvijenu biljku, dovoljno razvijen koren da može taj nitratni oblik da usvoji i da iskoristi u ono vreme kada azota najviše treba. To je u vreme oplodnje i porasta biljke. Tako da to je jedan preparat koji po hektaru košta negde oko 4000, unosi se
pred setvu nekoliko dana ili posle setve može zajedno sa herbicidima da se unese, može posebno sa traktorskom prskalicom od 200-400 litara, nije bitna količina vode, bitno je da znači 1,7 litara tog preparata dođe na hektar. I ja bih svakako preporučio ljudima da probaju to ove godine, da odvoje jednu površinu, to nije neko veliko ulaganje na ovu cenu đubriva, i da vide da li postoji razlika, znači da se odradi da svako odradi jedan svoj ogled za sebe, da jednu površinu tretira, a drugu na istoj površini, na istoj njivi da ostavi netretiranu, da se vidi kakva je razlika. Znači, to su neke preporuke kompanije Corteva za ovu godinu. Kompanija Corteva je nastala pre nekoliko godina kao spoj 3 firme koje se bave semenskom proizvodnjom i pesticidima, pa sada ova kompanija u svom asortimanu u ponudi ima kompletnu semensku proizvodnju, pre svega kukuruza, suncokreta, uljane repice i pesticida.